Right, mutegeri wa Meru TV karibu sana tuithiro tugitagagira mantu uraja kari kirenga theti cietu ni na kathete The Daily Nation na nguruki kathete The Standard tugatha tuithujaga gutegera na nguruki kumurika imwe cia ngono ira ciandikana citariritwe nikenda twarikania kathete izi ogwe wigwe rugono rwo kwenda kuruthoma na njira enda jama ugachumagarukira gwaku wiguru ya kathete ro kwenda kuthoma na ukethirwa ukithingatagira rugono ru na njira entariru bitigire mbithiro nkiambagiria na kathete ya The Standard mbitikire mbithiro nkiambagiria na kathete ya The Standard twithiro tugitakaga mantu jakaria tarukiriro na arua kire kathete yese ngategera kuri na mbicha cia makamishna ba IEBC barabara ikite gukurukwa ni Rais William Ruto kwena kamishna batantatu na nkuruki mukaririgeti umwe baba bonde bakethira bakirungamira nkiama ithurano na mianka tayo IEBC kuririkana na ndim kana ora kwandiki katheti neze karatasi kambere baruga Godfathers have it ntuko yegoro ajumbe ne barakurukirie makamishna ba IEBC babero na nkuruki mukaririgeti wayo kuningana katheti yeze baruga na ndim makamishna baba bombe bali linked kana iba gukonanwa na bama batongeria bara ni achore ba kuiba Rais William Ruto na bangi bagikonono Rais William Ruto wengwa rugono ruru ngakuthomera karatasi negatuna arana ndiko kurikana kidogo ajumbe ibara kurukirie makamishina baba bateba thoje tarago kubatara ankatheti yeze ngakonia mbicha irere mbere ankatheti yeze kire mbicha ciao ne kuonania oranto baba bethetwe bakilink na bama batongeria kwe baba kulink na mutongere Raila Odinga kwe baba kulink na Josephat Nanok ojonwe Deputy Chief of Staff kire thirikari kwena Junet Mohamed National Assembly Minority Leader kwe baba kulinki kiwe na kwe bange bakulinki ki Musalia Mudavadi na bange bakalinki direct ki Rais William Ruto na ndeba bonde barakurukirwa na nkathetie kuri kiuri kimwe kethra kwena fairness kire kithiro nga 2027 nonto makamishina baba bonde bakurukitwe ne anto bakwisa either barais kana bachore barais gakuthomera rugono ru karatasi negatuna ngikwira omuntu area linked ki karatasi gatwere karuga ati oria ikuonenwe oria mwana waku akomba kwithirwa agikua ekire senior school kuririkana ikoriki report ni rekeretwe ora ana baba bakomba kwithirwa bakeselect njira na gutonya kire senior school ana barabara rege junior kurirwa selection ya subjects ira bakathoma kire senior secondary school ikethra ikimetaratara kathomba arago kurikana nyuma ya rito baba kwithira bakithura subject hizi bakanekero kanya gakuthithiro gito aptitude test ine kono ya potential kana umbani bo kire manto kathomba kire manto jara kathingatiro nekenda go prepare mwana gutonya senior secondary school bakethra bagitegerwa assessment kana result chia kire kigerio kina Kenya Junior School Education Assessment kana KJCEA kireke kathithirwa grade 9 nyumene bakethra bakithingatira kinya kigerio kijikene na Kenya Primary School Education Assessment KPSEA kiraba thithire by grade 6 inyake kategerwa grade KGSEA kikama out of 60 KPSEA ikama out of 20 bibi beyond the bibi kethra bigitegerwa nikenda mwana amenyekana sukuru raga ya senior secondary school ke barabara junior abaitereta gwita senior secondary January ya mwaka twitite kurekana achiari bakaya wakanya gakuthingatira manto jaza na kuikia complaint ciao ke skuru cia junior na ari ana baba rakaririta magiro jaza kulingana na katheti za karatasi gatwire baruga na ndim aritoa baraba kethro bagetonya grade 9 bakana ngro kanya gakuthura skuru 12 arito baraba erigeri gutonya grade 9 that is next year bakaya wakanyaga kuthura skuru 12 sorry that is 12 schools kere skuru hizi 12 kukethera kwena both cha kumama kana cha korara that is boarding na cha kuana that is day school ni uko kwerekana unandi afu bakuga unlike kere 844 irena ndete tekethira aria arito batonyaga secondary through kigerio kira bathia ge KCPE na nde baba bagetonya senior secondary school batetonya atino ndo bakigeria kim bakathithira mantu zange kathomba kinya gutegera potential mwana
na assessment ingi chikethwa chithithwo nikenda kumenya cukuru na mwana ucio akomba kwithirwa agita. In simple, baruga kenda mwana atonya senior secondary school next year ikibaraba itita gutonya baraba bakathithia kigerio kia grade 9 bagategerwo 60% ya kigerio kia KGCSE i national exam, 20% ya kigerio kiki gigwitwo class test, ke 20% ingi igategerwo kigerio kia KPSEA, kigerio kiki kira bathithire be grade 6 inya results chi igategwa. Mantu jange bagategerwo umbani bo solve thina kana problem solving skills, logical reasoning kiwi gintu kingi gategerwo ni NEC na gichonko barigita psychometric testing. Ko apart from magerio urenda kuthomera arita baka testo kile mantu jange kathomba ta psychometric testing ede go test mwana oramba go solve mathina kana problem solving skills. Mantu jaza ku reason kana iraba go to logical reasoning. Kebiere mwana gatagerwo behavior and traits. Ewi personality ya mwana ikethira gitagerwa na inge bagategera aptitude skill potential in chosen field. Kethira guthura okwanda gitari, kethira arenda kwa wakili, kethira kwa arenda kwa mwalimu, bakethira bagitagagira kethira mwana uyu ari na potential mbere bethira bagitonya senior secondary schools. Ko jau mutagereza mantu takathingatirwa ndo kidogo ando tagera rogono rulo njerenda za because irugono rumuliki sana rwegie mitaratara iria igatumirwa mbere yana batonya senior secondary schools. This time around tekegeria kige atagero imantu jange kathomba karatasi ne gatutatu Kemri nerekete na ku confirm kesi 25 che murimo jo muthuku. Kemri nerekete confirm kesi 25 che murimo jo muthuku kurerekana kuri na murimo jo jikana ta chikungunya. Chikungunya ni murimo jo kurekana ijo ambiriti kuonekana na county ya Mombasa. Arakulingana na ministry ya ugima anto 25 ibonekane na juu kulingana na Kemri kana Kenya Medical Research Institute. Murimo jojo ja chikungunya jura tawa ne mosquito kana rwage jura jo ambiriti enterizi na bobo kurerekana no ntobo ambura iraonekana gweta na mbere enterizi nte ya chikuonekana china murimo jojo chikungunya mono ni amana mvita Kisauni Nyali na Likoni arego kurerekana na ndem mabitha bogima ba ibaite enteri gutigira ne bakogeria kujo contain baruga murimo jo chikungunya jojaga na manto kathumba ta joint pain mtu kuimba mwere na kinya mtu kuthana rashes ndani ya mwere jwawe kuna ndiko rekana kagitara gako na chikungunya na Mombasa na thirikari ne kugaria kurwa na juu. The last time kwa chikungunya murimo jojo umireta na rantere cha Mandera East Sub County there mweri jo May 2016 na inya mweri jo December 2017 ikwari na outbreak nge chikungunya Mombasa kairi kulingana na ripoti ko kona rugono ru karatasi ne gatutatu rwege murimo jo chikungunya jojo kurekana jo leta wanero agi karatasi ne gatuna irugono ranko tomera romanto je makamishina ba IBC kurekana Godfathers get their way as MP deny bias claims and those IBC nominees. Ajumbe ibarare kire kukurukia nomini ba IBC barabare kitie na kukurukuonera Rais William Ruto arana ndiko kurekana antobaba mugwanja ario mukaririgiti wa IBC na ndema kadhara bagetagera kunyuthwa muma nyuma ya kesi irere kotini kuthira kwena kesi kito kotini na ndene yake ibarigerete kunyuthwa muma bata bunge ibarare kire kubarukurukia na bunge bo batare bias tore aba maba Kenya bakuga na ndiko kurekana Erastus Edung Ethekon uria uthuri ari mukaririgiti wa IBC An Njero Nerito, Moses Alutulala Mukana, Mary Karen Sorobita, Hassan Nur Hassan, Francis Adiambo Duol, na Faima Arafat Abdallah, barema commissioner, bonde na ndibarade kirina kukuruku ane mbunge ntuku egoro, na ndiko tiake abetekeria kane gambarare kotini rade kare kerua, bakanyuzo muma na kutongeria. Na ndenga kuthomera raba kuga karatasi ngaga tuna baruga pamwe namini baba ba IBC bari na connection keba mabatongeria. For example mukaririgite wa IBC okumenya the con aririkana aitangoge kirithirikari ya Josephat Nanok edi county Turkana. Josephat Nanok aririkana no deputy chief of staff ndene ya State House na ndene muchore wa kwe wa Rais William Ruto au na ndebari na connection kidogo. Antabange bari na connection i commission onge okumenya ta Anderito ozo arare registrar of political parties o arere na connection ke Rais William Ruto.
Francis Odiambo Oduol inyawari na connection ke William Ruto, Rais William Ruto. Ungo kumekata Hassan Nur uzo inyai commission wa IBC wari na connection ke Junet Mohamed ana connection ke Raila Odinga akachoka connection ke Rais William Ruto. Mary Karen Sobito ni wakili alirekana na connection kire kia maka UDM. Moses Mukana Tulala inyai commission wa urodhuri wa IBC warekana na connection ke Musalia Mudavadi na Musalia Mudavadi connection yeka dhiri la ke Rais William Ruto. Kwa kurekana kulingana nkadhiti yeze ibatalire TM uranta mabonda ba IBC bari na connection yao rogono rona njiraida jama ukaro na karatasi ne kauga tuna nikenda okedrwa okemenyaga karatasi ne gatuta ntatu imanto jege budget finance bill ya 2025 kuri na omwe wa muthoji na mutari wa madhabu uria urikite na kuga ati ndeguru ya Kenya ni batera kwethero igitagaro kirmanto jege taxes kulingana na political economist na oro ari seneta ukabero jikene ta Bill Kiro nombe takuulirwa akimenya thirikari nonto akirithamukana jo murito kwethera gukiongere kwa taxes akiuga taxes chiongerwa uritingo gwepo kwethera bukina mono kiri Kenya baraba ingi bobo bojete itigere ntuku mugwanja ke kari itigere 7 days mbere ya budgeti ireke ko presentwa budgeti ya finance bill ireke ko presentwa kere mbunge budgeti ite presentwa ne urani wa waziri wa kigina ejiganta John Bandi uria ukadhura ke presenting budget ya 2025-2026 financial year iraka gita na kaka irungi ki 4.24 trillion ibatarire tie budget ya Kenya kire miaka 5 yakurokite mwaka ja 2019-2020 budget ya 2.8 trillion 2020-2021 yari 2.79 trillion. 2021-2022 tweta mwaka 3.03 trillion. 2022 mwaka 2023 tweta 3.3 trillion. 2023-2024 tweta 3.68 trillion. Na nande 2025-2026 twa shuti buru mwaka 4.24 trillion. Finance bill 2025-2026. Ereki etere tagwikwa mbunge in the next 7 days, that is ekaikwa ntuku ya Aramisi ya kiumia tuetete rogono karona karatasi ne kauga tutantatu karatasi na kama kwanza rogono roege ngogi wa Thiongo urora tutigere kona ngogi wa Thiongo ibatarire tora ngogi wa Thiongo arwirite otongeria na kuragana na otongeria bo thuku ora athithiro gitugitwa detention na nkuruki amba kuthirwa kigwatana kuingirwa ibatariritie no arandika mukuja weja mwari prison na jange ari ome moku za kurwa na otongeria bo thuku mutegeri irugono karona karatasi ne kauka mugwanja irege maisha history ya Ngogi wa Thiongo mwandiki uri nkumo wa mauku na ngono uri orarikire na gututiga kuma chera 1938 na rakwire 2025 mweri wa Jojo. Karatasi gatonana Kenya Kwanza accused of playing tokenism politics. Thirikari ya ngwataniro ya Kenya Kwanza na ndini thiritu ekimenerua nekire kwirwa iritumira irio kana food staff na tokenism kana kabeta kiri thirikari kiri utongeria bwawe nikenda kwithirwa egechwa nkuma kiri akari munini wa rais Professor Kithure Kindiki no meta kwithirwa akimenero mono no tabambango jura jokwirikana jogweto economic empowerment program Mabango jura ombe takodura kinenkanira mkuruki milioni igana rimwe kiri county Gathumba na mono kuririkana ari focus kiri county kana kiri county ra chientere cha Mount Kenya aria akwirikana nombe takwita 40 trips kiri mweri jomwe Professor Kindiki aririkana nombe takwithirwa agita entere cha Mount Kenya na thiti 40 trips kiri kagita kamweri jomwe Kura ndikuririkana thirikari neke gutumira bia kuria na mbesa mono kire kugeria kureta antu amwe kana kureta antu bomba kwithira bakimienda iyo gono karona karatasi ne kauga tunana karatasi ne gakenda urano mujumbe wa Laikipia East na urano mutongero kiama kiji keneta TSP Canada Service Party Mwangi Kiunjuri na chumirete na kumeneria ro ari munini wa rais Rigathi Gachagua na akiuga Rigathi Gachagua gago chiethia noe mutongeria wa Mount Kenya
arebeneria Gachagua akiuga Gachagua anatiga guchiethia ati niwe mutongeri ura munene Mount Kenya. Kuringana na Kiunjuri Gachagua aruga Gachagua naugere ati ankiama bakiama kia DCP ibo akiba batare kuthura bakithurwa rugariro Mount Kenya gintu kira bate kwenda akiarekera nyomba imwe ya Nteta ntukwegoro Kiunjuri naugete ati ikinya kiama ga TSP kira tongetie gikomba kuthura gigichinda kiama ga Gachagua na njira inene sana. Bone ugaba Kiunjuri bobo jete ntukwenka inyuma kimeke thiruga Gachagua goshumire na kuga Mount Kenya region ikethirwa ikiebanira kana ikiebera rais William Ruto kere kithurana ga 2027. Right, onego kari kurerekana kwena strings of unresolved murders in North Rift karatasi ni ga 11 kurerekana zo kona mbicha hizo kuri na madhiko ja Father Alois Bet ora warekirina kuragwa. Father Alois Bet oragirwe mweri Mei 2022 mwaka juju ko kurerekana na arante cha North Rift antu bombe tokoda bakirwa baba inge na kesi iji kerekana itikwa solved ngako dhomera rogono dorado daza ibeja nengerekano amirire mbete kudura ikionekana itei in the most recent incident imirire ya arume bare baraba abombera kudura bakigwa tontu kwenjuma nara tot Elgeyo Marakwet miri yao nembero kudura ikitewa nara Kapnyangare village kire boda turuka Nakuru na Baringo. Simon Yego o miaka 45 na Collins Kipiatich o miaka 22 miri yao mbere kudhuru itei kando ya barabara kilomita 200 kuma nja yao. Okadhuru okionaga ngono hizi ibatariritie uria antu mbete kudhuru bakiuragwa nara North Rift kinyage kugia Father umwe uria wejikana ta Father Alois Bet waria kanisa ya St Mathias Mulumba Parish nombera kudhuru akiuragwa ndakayu jirenda kutari ibombera kudhuru bakiuragwa January 17, 2021 GSU Operational Commander Madau Tebakol nyawo nombera kudhura akiuragwa au tantatu ibaurire na miri ayo mba kudhura ikiuragwa igithiro kithakeni. Urowari MCA ukabere wa Kapiego Benson Kiptire mwiri jawana juu zombera kudhura jokithira jotaina West Pokot County. February 2017 MCA waloya Marok Kibet Chiritei na politician Simon Kitamba nyabo ibaringero risasi yani ibatareretie anto orabora ginara nterecha North Rift na kurerekana kesi hizi no kaigweta ikiongerekaga na area nterecha North Rift anto kana iku birabie aja kabere birabie kuga Father Alois Bet na ndakajiri ko miaka ta Simon Yego na Collins Kipiatich. Bete kira bedronge chakagira na kaditi wenge the Daily Nation to the togeta kagira mutageri mantu oraja kari ogata kuraja. Dedea turataukirwa ni umwe wa endo betu nitujuragwa ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibo mwathani Murungu hamwe na bo nitwambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home ijineo mogenjeru Brumeru iria iri mwekano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home nitujanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu nija kuguna mukojo waku tori na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri gari chao kamata meri na kinyama thandoko nitoboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tutirothora na kirombero gietu tori na parking ya kongana restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa kumenya manto nkoroki toriongera ubichine chietu
kuhitukira chene mero kana toringire thimo gukurukira namba iji 0798 715 653. Obichi chietu irugoragwa mathaa 24. Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. Anuiji no waraniri no bichichia Meru TV na There FM wakaiwa kule no mtobote okugweria kumakire programu ire igwetaruone. Nandi no utume maoni jaku gukurukira email yetu iria ni merutvcomplaincenter@gmail.com kana uturingire thimo gukurukira 0114 190 962. Meru TV.